Letsatsi le le itumedisang mo sehleng seno sa meletlo mme ba tsaya maeto ba selegae malapa le ditsala ba kwa mafelong a farologaneng ba gorogile kwa lefelong la di-swimming pool go itapolosa. Baeti ba le bantsi ba ne ba itumelela motlotlo o monate mo letsatsing le le mogote ka go thuma le go reetsa mmino. It's really very beautiful to be out here with your family and meeting a lot of people and relaxing, enjoying the pool and enjoying the fun. It was really, really beautiful. Oh man, it's amazing. We're very spoilt in Africa. We have the most beautiful places to visit, 15 minutes from where we live, and we're just very spoilt. We're blessed. We came all the way from Rustenburg, and we just came here for vacation to spend time with our family from Bela Bela, and also to just have a nice time. I mean, it's sunny and we just want to enjoy our vacation. It's December. Batsamaisi ba Forever Resort ba re ba itemegela palo e ba khotsofatsang ya batsaya maeto le baeng ba go tswa kwa moseja. It has been a great return to business for the festive season. We're great to see all the families and friends getting together, having fun, enjoying the poolsides around us. So yeah, we're really impressed with the way things have returned, business has returned. Go ya ka setheo sa merero ya bojanala, Limpopo e tsweletse go diragatsa sentle mo mererong ya bojanala. As Limpopo re performa gabotse mara ke eng se ileng gore se dira gore re performa ka mogolo gore bjale ka Limpopo a rena pleke tša go tshwana le Kruger National Park fela hele ya Hoedspruit the escarpment pleke la ke botse kudu batho ba ileng gore ba rata tlhago ba rata nature he ba ile kwa ba gona go itsina ba boya mo ba thabile rena le bo cheetah breeding center. Go na le tsholofelo fa lefapha la bojanala le tlile go tlhotlheletsa kgolo ya ikonomi ya profenseng. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Bela Bela.